Indiana Bangladesh ta landarabadi khutakta Pakistan India da am landagani hain lawthokre haina Pakistan ki news agency amana haire. Report asigi matung ina Muhammad Yunus Khan nu chingba Bangladesh ki interim government ne hujik Pakistan ki langda chaptan thugre. Ningsing biya badi Bangladesh hai baleba asi maning tam baleba am oinana bagi damakta Indian achobo mating pangduna Pakistan dagi tokhaina tan giben. Adubu amu anna Muhammad Yunus Khan ki lenga lakhibadagi Bangladesh Pakistan ni makhad lakhre. Pakistan ki Prime Minister Shehbaz Sharif ki political party Pakistan Muslim League Nawaz Gul Chingba Kaman Sheikh Usmani na India da aki ekang pidetuna karigumba India na Bangladesh ta landarabadi Pakistan khutak ta India da su landagani haina aki ekang pirakhiban. Wafam masi khakta natana mamang tahi ki methada Pakistan amasung India ki marka thokiba akan balal adu ki matang dasu mahangna India ki mayokta singnaba amag loina wafam kaya phungdokpos leikhi. Kamran Sheikh Usmani na Pakistan ki phial amadi Bangladesh ki phial puna thitminaduna India da chaun aki ekang pirakhiban. Mana thadorokkiba video amagi matung ina ai hakna phungdorok wafam sing asi political leader am oina phungdokpa natte Bangladesh pu chakotpa pamba amadi laibak asigi damakta Pakistan lepli haibadu khangana namagi damakta chatharakhiba thong. Haukiba sei 2021 da Pakistan na Bangladesh ka afaba mai thamnanaba kanna hotna dum lakhi. Matamadu da mai papungam kitrapasu ngasidi Pakistan amadi Bangladesh amatto oina puna chakmina bungamle maramaduna India na lakchaba kaidong dangamloi. Kamran Sheikh Usman makhatana phungdokhibada Bangladesh ta laiba Muslim inausina Pakistan ga puna chakmina na bu hotnabada mateng pangbiyu. Madu tan yekna balibak singi amadi Pakistan amadi Bangladesh anina puna maithiba pibungamguni haina su phungdorakhibani haina pawoshin makhatar. Haukiba kumja 2024 da Pennsylvania da Mikhal ki campaign tawringai da gunman amana US ki President Donald Trump hatna na bu hotnakiba amadi nongmai maru manakong da khetlaga chatkiba adugi photo ama post tawraduna Iran na handakti em soiroi haina karim nakhre. Persian loan dagi artha handokpa adu online da yamna thuna sandorakki madu Iran ki sarkar na chalaiba television sing da su thadorakki hairi. United States na Iran ki mathakta military action lakholakpa yai haina Donald Trump na hanjin warning tawkhraba matungda haiba karim naba message adu thadorakkiban. Marak asida Iran da phibam yamna lubadak United Kingdom na capital Tehran da laiba embassy matam kharagi oina thongdon kre hairi. UK na lakholiba khongthang asi United States na Qatar da laiba Al Udeid Air Base da ki personal khara safagata mafamsing da puthokpa gi thabak chathakraba matungdani hainasu pawoshin makhatari. Marak asida Dubai da gi phangwa pawamagi matung ina Iran da sasan pairiba Shia Islam dharma gi regime na myang iho hena kamthilakaba matamda haiba protestersing gi mathak akan action lakhot asina maram oiraga sikhiba mi gi masing lising ani ga chatuk tramanga yogre hairi. Capital Tehran da ahing da lambi mai thaba gi ayuk ta sakhaidam layam mayam sing adu yamna thunamak handan thaba matungda ahing kaya di yamna kan nongmai kapasing hanthakre hairi. Iran state media na rothorakiba matung inadi terroristing target tawduna mi phaba gi thabak pak chana chathare aduga Starlink Starnet amadi thingkibasu hawba hawri hainasu pawoshin makatari. Nakalam romda US ki President Donald Trump na hanjin Greenland lawsilagani haina phondorakhaba matungda Denmark ki territory oiriba Greenland ngak sinana bagi damakta Denmark laibak adu ahenba lanmi amadi khuchu khulakya thajingre haire. North Atlantic Treaty Organization NATO ki mapang oiriba Germany, Norway amadi Sweden chu Greenland ngak sinana bagi damakta makhogi lanmi sing thagani haibagi thajaba pikre. US nang Greenland lawsinana ba thorang yaningdaba phongdokpaga loinana Denmark lenga nangarang US President Donald Trump da singthan ngai oiriba paujil ani thaduna Denmark ki pirep atu khangan gre hairi. President Donald Trump na US ki president oiba han matamgi matamda Denmark ki prime minister oikiba aduga hujikna lepa adugi foreign minister oiriba Lars Løkke Rasmussen na US nang Greenland lawsinana ba thorang toriba asibu akan mamongdi yaningdaba phongdokre. America ki President Donald Trump na Iran da karamba makhali khulai chinatuna landara kadori bano haibagi matangda malem gi lan gi matangda khang hairaba miyamna hangnarakre. Panbaya badi hauji Iran da akiba phangraba leppalitna chathariba akan bi iho osida purna miyo lising tran thoiram Iran government hatop piki haibagi report amasu leiriban. Asigum tanja asida America ki President Donald Trump nasu Iran government mayokta akan bi iho horiba miyosimo puning thogoladuna America na mateng pangani iho ulep palitna chathabiu hain appeal to busi leikhraban.
ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯪꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯋꯥꯠꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯆꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯃꯈꯜ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯏꯔꯥꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯐꯠꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯟꯕꯨ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯍꯔꯤꯟ, ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ, ꯏꯔꯥꯛ, ꯖꯣꯔꯗꯥꯟ, ꯀꯨꯋꯦꯠ, ꯀꯇꯔ, ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ UAEꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅꯁꯨ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯛꯄ, ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯅꯔꯛꯇꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ, ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ, ꯇꯦꯡ, ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯖहाज, ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯕꯣꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯒꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ, ꯇꯥꯈꯠꯂꯒ ꯀꯤꯔꯛꯇꯦ, ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯡꯖꯧ ꯄꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯥꯡꯖꯧ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯁꯦꯜ ꯉꯝꯈꯩ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ, ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯠ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯈꯣꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯀꯟ ꯑꯔꯤꯡ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯠꯅꯗꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯐꯠꯇꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ मतम अमदा रशियाना इंडियादा खुजु खुले कय योनसिल्ली अदुगा हौजि हौजि मक्सु मतिंग पीरी अदुगा इंडिया का यमथंगनरिबा इंडियादगी तोंगान खाइदोखराबा पाकिस्तान चाइनाना खुजु खुले कय मतिंग पीरी अदुगा नॉर्थ कोरिया दा चाइना अमदि रशियाना खुजु खुले कय पीरी अदुगा मदुगी ओना तैनबदा अमुक साउथ कोरिया दा अमेरिका अमदि जापान लान के खुजु खुले कय पीदुना मचिन मना ओइबगी वखल काउथोक्तुना नोंग नोंमगी यंगथिनबे हेंगलक्तुना लान थोकपा याबगी चांग वांग लेब असिनी अदु मनम ओइरगा इजराइल दा अमेरिका ना खुजु खुले कय पिचिंदुना पैलेस्टाइन यंगथिनबे हेंगलक्पा ईरान इराक अमदि यंगथिनबे हेंगलक्पा अफगानिस्तान दा तोयना मिसिमिना हेंगलक्पा कया असिनी ममांगदसु अहानबा लंजाव पृथ्वीगी मफम खुदिमक्ता हौकिबा कुमजा सो लिसिमगा समापन तरा मरीगी जुलाई थादगी हौना लिसिंगमा समापन तरा नेपालनि नबेम्बरगी तांग 13 फावबा अहानबा लंजाव थोक्तुना मियोय लिसिंग कया थवाइ लुमहनखि अमांगता कया तोखनखि ngasi फावबद मालेमगी मियामना कावबु ngamnadri amuk ikui kuidana jai khada leiraga पृथ्वीगी मफम खुदिमक्ता अनिसुब लंजाव सक हाइबदी लिसिंगमा समापन 38 सेप्टेम्बर अमदगी सक लिसिंगमा समापन 95 फावबगी मनुंगदा मालेम अकनबलाल ओइखि अमेरिका जापान अनिसुब लांदा कन्न सुकनकी लानगी पखुमोइना अमेरिका ना जापान की मथक्ता जापान शहर अनि हाइबदी सलिसिंग समापन 95 की अगस्त की तांग 3 की मितांग वैरमगी पुंग 8 मिनट 13 रोम चप मतमदा अमेरिका की फाइटर जेट B-29 ने हिरोशिमा सिटी की मथक्ता एटोम बम थाथगी अदुगा नुमित्तुको इकान कानदना अमुक अगस्त की तांग 9 द जापान की अनिसुब शहर नागासाकी दा अयुक की पुंग 13 की मिनट अनि चप मतमदा अनिसुब बम थाथगी मसिन मनालजित्र मियो कया की पुंछि लोमहनकी कया अमन सोनायहनकी युम कई कया अमांग तथकनकी मलेम कइना नुसित पम हुलहनकी मसिकी महिना शहर अनि असि
ut onduna amadi anisu palanjau lusilanke prithibida leiba lebak punama khulai gi lamjel tanaba toktuna amukana thalu or wal thon dana bu khotna ba phai amadi prithibi gi mapum khudima aki yakhang yauduna hingnana bu khotna ba phai asimba langi kuchu kulai ke thamjinduna miyam aki yakhang pokhan ba haibasi yamna tawhida ba thabak amani akhoi masal nungsinana hingmina ba mathau tai haibasi lamdam masiki miyam amadi malem gi luchingba chingi mafamda hairiba message asi piningi Ipak TV News haiba news networking channel asibu support tawbiba oina like share comment follow amade subscribe tawbiduna wakhal losing share tawbiyo haina Ipak TV gi maikai dagi humble request tawjari